خوراک تیار کردی یا نه؟ 10 بار گفتم که گاز نیست. مرده که با عقل میبود کایها گاز رو پر کرده می آورد. زنه که با عقل در بالای 2000 خوراک را تیار میکرد. کردم آخیر. زود باش. چی میگویی؟ السلام علیکم دادا جان. بخشش کم ترک دیر شد. انا حاضر خوراکی گر میبرم. خوراکت در کار نیست. از خودم نمانم. اکرم جان، او این سحری بر وقت او این قدر تعبت غیره؟ ای میر سعید، تنها که موندی تعبت خیره می شود. اوی بلندتر گپ زن، یا تو پس گپ میزنی یا گوشوی من کرد. او تو کمتر بلندتر گپ زن آخیر. یا تنها موندم. تنها که موندی طبیعی تو هم خیره می شود. ای تو خودت ناشکر. 3 شیر بچه داری و من تنهایم میگویی ها؟ بیا ما این خیل پسرانی ناعهده برا بکی لازم فکر نمی کنند که همین پدرمون در خانه 1 سال باز تنها. بیایید یکان بیوزن را گرفته دیم. اخلان 1 پیاله چایش را ریخته دیه. تو با امید نشو. اونها هرگز این کارا نمیکنن. ها، اونها برای خودشون باری گران نمیخرن. اوی من راهش را یافتم و زن گرفتم. ها و چه راه بوده است؟ روش شود. الو. السلام علیکم دادا جان. نهاری را آوردم. شما در کجایی؟ در گور. دیروز عبدالکریمه دیده بودم. پرسی کرد. گشت است. کار کرده گشت است. از زندگیشم خوب. بسیار انسان خوب. ها دادا شما در کجایی؟ در چای خانه. بیگاه جمع شوید گپ دارم.
استوب بلا زند خدایا حالا صبر کنید تیرمیزک ها من به شما نشان میدم آنا موافق فرمایش ما اجرا کردیم با صفت خوب چی خیلی که گفته آزیر یک دقیقه لبای آزیر اشکال فیروز تلفن پرویز خاموش است او را پیدا کرده یک شب به خانه من بید اما چی گپ است اینجا است که یک مسئولیت است بر وقتر بید فهمیدی مایلش میبخشید بید راستی گپ من خودم هم نمیدونم که برای چی ما رو دعوت کردم با فکرم پدرم میخواهند که میراثشون رو با ما تقسیم کرده دیهن بله 100% درست گفتید پدرم در خزینه‌شون پول مالی بسیاری دارند پول دارهشون رو تو از کجا میدونی؟ این را من از رحمتی مادرم شنیده بودم بهروز لبای دادا نام بیار بچم خوب شده است اکا پدرم 25 سال در سوخوز سرگنام شده کار کردم بعد از مرگ مادرم دل شکسته شدند اکنون میخواهند که میراثشون رو با ما تقسیم کرده دیهند اکا از این رفتاری پدر حیران شدن لازم نیست انا یک سال پیش انا وای کیم بسیار گپ نزن بیا بهتر سری مسئله فکر کنیم من گمان نمیکنم که تقسیم میراث باشد اکا همین است دیگه چی میشود مادامی که هرسیمون رو دعوت کرده است انیق مسئله میراث ها خیر اینطور که باشد بیایید میراث پدرمون رو بین خود تقسیم میکنیم خانه رو من میگیرم خانه رو من میگیرم من تو که خانه داماد شده زندگی میکنم نباشد گاو بوزو بره ها از آن من همتان را گیرید بعد نفسا خانه از آن من گاو بوزو بوزاله ها از آنی تو انا پول و مالی در خزینه بوده از آنی تو گیرو یک خانه خر میشود میشود چویا گیرید بخزی دو دقیقه استید لیباس باز کنم لیباس مرا با دقت گوش کنید پسرانم از وفات کردن مادرتان قریب 9 ماه گذشت خدا رحمتش کند جایش جنت شود خدا رحمتی تا وقتی که زنده بود خدمتم را به جا آورد اکنون خودم تنها عذاب میکشم شما مرا میفهمید؟ فهمیدیم بله پدر جون فهمیدیم پدر جون
ана зани Мирсаид баъди модаратон мурда буд, а? пас аз 6 моҳ писаронаш ба ӯ зан гирифта доданд. о ман аз кари Мирсаид чӣ камӣ дорам? шумо аз ҳоли ман хабар гирифтан он тараф истад парвои фалак надоред. намегӯед ки падарам сер аст ё гурусна, мурдааст ё зинда. дар хонаҳои гарматон бо зану фарзандонатон мазза карда шиштае. охир дуруст пас барф меборад. фикр намекунед ки падарам чӣ кор мекарда бошад? бинед, ана ин домуло ширбиринҷ ваъда карда буд. то нисфи рӯз мунтазир шудам. одами пир, одами калонсол, калон. қариб аз гуруснагӣ мемурдам. дадаҷон, об биёед ба хонаи ман равем? келина набирагунатон шод мешавад? намешавад. агар ман ба хонаат равам, рӯҳи модарат дар инҷо танҳо мемонад. набошад набераҳоятонро наздатон мефиристам. ё биёед ба хонаи ман равем. дадаҷон, ман агар занкалон вай хонадомод бошам ҳам гапам мегузарад. дадаҷон, эй, ҳама гап занадам, ту гап назан. парвизро ҷудо карда туро ҳамроҳи худ мондам ки ту бо ман монӣ. ту бошӣ аз паси ҳамун думи занат рафтӣ. ман як шарт дорам. чӣ шарт будааст, дадаҷон? касе аз байни шумо ба ман арӯси муносиб ёбад, меросамро ба ӯ мемонам. гап тамом. бехафагӣ фирӯзҷон, ман аз паси кор мешавам. касе ҳунарашро нишон диҳад. бехафагӣ ки бошад, бехафагӣ. опа не духтари ҷаҳонбек, анамуҳо шавҳар кард. хоб майли. дада, ана зулфияи ғавсак аз шавҳараш ҷудо шудаи ку? ту чӣ кор дорӣ? хезед бароед аз инҷо. хезед рафта дарсатонро тайёр кунед. санак, мо бояд тамоми чораҳоро андешем. кӯмаки ту дар ин кор бениҳоят зарур аст. ту тамоми занҳои бешавҳари гирду атрофро рӯйхат карда ба ман пешниҳод кун. ин тарафаш кори ман. хоб санак, як фикр дар сарам зад. хуш, модаратон чанд сола шуд? нав ба 68 дар омадан. чӣ буд?
мегӯям амакам бояд фикри зангириро аз сарашон дур кунанд. дар ин сину сол айб аст. о ба он кас чӣ намерасад? занакбой, ман туро гаранг гӯям хафа мешавӣ. падарам гуфтанд ки агар касе якумин шуда ба он кас зан ёбад, соҳиби мерос мешавад. рост? албатта. дар ҳақиқатан амакам ҳоло ҷавонанд. ба 65 даромада бошанд ҳам? аз 100 гулашон нав 65-тааш шукуфтагӣ бояд зан гирифта диҳем. бечора як худакашон зиқ мешаванд. занакбой, ту ягон суроғаро медонӣ? намедонам, лекин ҷустуҷӯ мекунам. шумо рафта он занро бинед, ман ягон хӯроки бо мазза тайёр мекунам. ба амак ҷонам гирифта мебарам. худо хоҳад меросро худамон мегирем, мардак. албатта, занакбой. ту фақат рафта пурс розӣ мешавад ё не? ин тарафаш кори ман. падари зульфияро кокои қасоб мегӯяд одами баҷаҳл аст. ба умеди хосгорӣ боз калаамро гов баре нагирад. о амакам ҷавонтар мебуд. гапро кам кун. меравӣ ё не? намеравам. худатон равед. ман ягон ҷои дигар меравам. бечора мерос. бечора амакам танҳоянд охир. یعنی مرحمت گیرید مهمان شر ندارد گیرید. میگیریم رحمت. خونه و در هم داریم گفتید ها؟ بله خونه داریم، 2 باغ کلان، ماشین، منوی 2 رمای گوسفند، 10 سر چروای کلان شاخداری به شاخم داریم. بسیار خوب بسیار خوب. کنی مرحمت گیرید. رحمت. پدرتون چند ساله؟ حالا جوان 9 به 65 قدم موندن. چی؟ 65؟ ها؟ پدرت از من 15 سال کلان؟ خیز گم شو بر پدری خودتو، بر پدری پدرت گم شو از خودم. گم شو نیست شو. худаш кам хозгорӣ рафта истодам. инашам хона дод. барои худам не гаранг, барои бобои Акрамбой. фақат ба як шарт. майлаш мо розӣ. як савол медиҳам. майлаш кадом меёфт ош шавад. خوب شداست. мо розӣ. گپ زده کفیروز. در دنیا